Candidatura Presidente da República do Partido Democrático Mariano Assanami Sabino, o cidadão Couto, atuou fone rolaram ida, cria paz e a tempo campanha to realiza eleição. Mensagem de candidatura a presidente da República do Partido Democrático Mariano Assanami Sabino hatoba estel segunda ne iha Parlamento Nasional. Niadihan lakleutan tama ba kampanya no se halau eleição. Cidadão hotu tem que fofuang holaran berai dene. Oisa cria paz no stabilidade. Tambah stabilidade ne mai husi ema ida-ida nia consciência. Foto dia mau bertanya, telah foto itanya buat orang, poisa itu tidak bertanya, itu tidak ada syariat dan baik kalau syariat apa, mai usi itanya, itanya kakuta, itanya anoi, itanya karat, itanya gombal, namanya harus provinsi apa yang masih butuh orang baik, kita butuh mai pilih mau pilih neon, kuan, itanya totalitar itu. Nia hateten politika barak mos durante ne hadang malu ba ukun mai be tengki hamutu inang aman siramos precisa cria paz no stabilidade durante tempo campanha to realiza eleição. Guilhermina Franco, Domingas Soares, STL News.